نجان و چگهان من محمد بادلی جکیلیا پیشیده لوی دربو اف بویر آل حسک شوپاندیا محمد دما و خوش به تتکارج مر بیجی ایرو الحسک جسر سبی و حطانها چه قومی و ویگا بریار چه هاتیه گرتن یعنی لآواهی دادوری و چه تابلو ورد دالقاندن پشتی اف هیرسو نرازیبونا گل کرد آل باجر حسکه بله شف باش جبو تو جبو همو تماشوانان آلان يعني ام لباجار حسكينا نهاشي لدومن اف آواهيات دادوريه ياكو مجار او بوكو جي ساعتين سبه دام جي وكا چاپمنيكو ما سردانا في آواهيه كر بأرمانجا لغوري هاتبو راغهاندن بلان او بوكو ایرو اف دادوری آواهی دادوریه یا قصر العدلی کو بعربی جرد بیجن هم لباجار حسکه هم جی لباجار قامشلو او با آواهی کی فرمید ناورا هر دو آلیان ده هندزانه کو پرسکریک لسر هبو بری چند هفتیان خواستبون بیل وکرن لباجار قامشلو لی دیار بو کو پرسکریک هبون لگوری هاتبو راگهاندن کوان هر دو آلیان یعنی هزن سوریا دموکراتیک و حکومت دمکی لگوری پیمانا بیستو نه چله و لحف کرنا ایدی اف آواهیا دادوری بیوکرن دیار مکانیزمای وجی دیار کربون لی ده ساعتين سبه ده دمكو امهاتن براسي ما او تابلو ياكو لسر آواهيه ديت بدزمانا هاتبو نفساندن جبري بروكي و هاتبو داين بزمان كردي بو بزمان عربي بو افجي براسي وكا كيف خوشيه كي خصبو دلي خلكي ديار بو جو خلق جي راضي بو هر چنديكو چاوا لكوبانجي بدزمانا هاتيا نفساندن وحمو تابلوين كونها باواي كي فرمي جي خد نافا سازين حكومت الدمكي ده دقرين كو بزمان عربي وكردي هاتيا نفساندن افجي همان تابلو بفيرنجي هاتبو نفساندن لي بريكو آلان بريكو او شاندايا حكومت الدمكي لغوري آگاهي مكو لپاريزگاه محافظ پاريزگاه حسكي دي جوينه كي دبون لقال پاريزگاري حسكي او جوين حتى 2 ساعتان دوام كر جبرويجي درنگبونا كتي ديار بوكو وكا برسكريك در كتبو وكا الكلام در كتبو ما جنفش كادا دي 2 كاساتن كو بريار هاتي استاندن اف تابلويا كو لسر آواهيات دادوريه يا كو بهر دو زمانان هاتي نفساندن او بداين تابلويا كنو لشوناوي وي بداين يعني وي بي نو كرن ما برسي قالوا صدم تشيا قوتن ام نزانن يعني الين بر برسيار في باش دكارن شلوفه بكن لي اما تاني لما ام في بغهرن براسي دمكو او تابلو دركت ديار بكو زمان عربي تاني هاتبو نفساندن لكي لكاوي زمان انجليزي هاتبون استاندن يعني ديار بو دوي كيليه ده هن بريار هاتبون استاندن جبرويجي آلان يعني حمو روجنامه‌وانên کولوی درا برتکن خو نشاندن ام جی دناف دبون براستی ما او یک جی شوپاند کو شاوا خلکی برتکن خو نشاندن و گوتن ام قبول ناکن يعني او گورتنا و تابلویا هان به وی رنگی به وی شیوازی يعني کسین کولور جان دکن لگوری پیمانا بیستو نه چله به کو هر کس برنگی خو به زمان خو ایدی لیور کرد و عرب هنا چما پیوست هيا کو زمان انگلیزی لشونا لو تابلو دینه و زمان کردی جی راج و تنی عربی بنفسینا يعني براستی جی پرسید سری هر کسی دبو جبرویجی هر چندی چو او روزنامه‌وانên کولوی درا هم دیمنجی بلاف کرن سر سوشال میدیا ایدی يعني تنی 20 دقیقه هبون آلان خلق جهر در لیور کومبون و برتک خو نشاندان لی دوان کلیان ده آلان وكا شاندايا كي جي باريزگاي حسكي خاص وكا روجنامه‌وانا بفينا براسي ام جي ناف دبون جمره نقاش كرن لي از نخوازم بيجم او شانده كيبون لي ديار بوك دي اخافتن روان دكو براسي حكومت دمكي بازار ديكر بازار تشد كر بازار سر چت كن يعني مجارا ديلگرتيان مجارا دادوري بهذا جريد ده جبرويجي آلان جبرويجي براسي وكا روجنامه‌وان ماغو ارككي ما هيا كو ام في مجاري بشوبينيان بي بويرنگو تشيدبن ام مجبورن نچارن كو وكا مافكي روجنامه‌وانيه كو ام جرايا گشتيرا راگينن دما كو ام جوين دركتن آلان مديت ايدي هلوستا خلكي برتكن خلكي دجوار بو و يكسر جي بري خدان و آواهيا دادوريه او تابلو دانين براستي تابلو دانين و جورجي شاندن يعني اف وكا تشافدريكو ام راگينن ما اف بچاوي خديت هر چندي هيزن اولكاريا هندرين جينكي وري
دستور ندالی د انجام ده خلق برتکی وان توجمون لهمبری و او دانین مجالك برزي جي خلكي كن وشما چون گوتن ام جي نرازينه يعني ام نل دجي بيمانا بيستو نه چلينا لدمكو اف بيمان ما في ما زمان ما تنبك ام في قبول لكن بيش رجي يعني خلكي او يعني او نفساندنا كو هاتبو داين او تابلو داخستن و ايدي باوايك راحت جي جوي درا دركتن هزن او لكاريه جي در دوران نيف ساعتي بيشترا جور دركتنها نها تبير بيك نهات يلي از خوازم في بيجم دبكو هنا گوتن دركتن يعني هن آليان راگهاندن آليان نفرمينا آلان گوتن دبكو جاركدن او تابلو ياكو بزمان كردي و عربي جاركدن دن بينا لشناوي دوساوي دينا لي تشتاد خوازم بيجم ايرو يعني دفياكو اف دادوري آوايا دادوري ورا فكرن لسر بازار هبون شرط و مرج لسر هبون جبير ركن كو ايرو جي آلان ده همان دميده شاندیا پارلمانتوی سوریه کو او سرکشیا وید که او لوید رابو داکو نونرین هریما روجاوای کردستان کو د جه د نوا اوایا پارلمانتوی جه خو بگره دویا کو او جی بهاتا لی دیاره کو پشتی اف بویار نرازیبون کل همبری و نفساندنا کو تنی بزمان عربی جبو و تابلوی اوایا دادوریه دیاره کو هر دو شانده جنوا اواین جنوا باجار حسک درکتن و بری خدان شامه جاره کدن لی حتی نها تو زانیاری درباره ویده تو داخویانی فرمیجی درباره ویده نهاتیه درخستن نوچگان امام محمد بادلی گلکی سپاس تا آگاهین برفره در حق بویر دجمره راگهاند و لوی دره چه قومی بو تا جمع و تماشوانان را اشکره کرد.